Polaznici džez odseka Subotičke muzičke škole, drugog ovakvog profila u Srbiji, otvorili su ovogodišnji Džezik festival i svojim nastupom predstavili publici svoj muzički rad, ali i džez odsek svoje muzičke škole. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but don't enjoy your happiness much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach that high peak, but it doesn't truly me help as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arms about you. The charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find that happiness I seek. And if we are together, take us in cheek to cheek. To cheek, to cheek, to Bio je to sjajan uvod prve festivalske večeri džezika u kojoj je publiku očarao trio najeminentnijeg pijaniste u Hrvatskoj, Matije Dedića, čiji je harmonski senzibilitet proevropskog instrumentaliste protkan uticajima korena džeza i njegove postojbine na zapadu oduševio subotičku publiku. Lijepo zvuči da je Subotica počašćena, ali zbilja sam i ja počašćen jednim primjerom. Ja nemam potrebe da laskam vama jer to bi mogao da pričam onda u 50 gradova bivše Jugoslavije. Zbilja je bila predivna energija. Ja vjerujem da nema teorije da ovaj festival ne raste dalje i dalje. Očito su organizatori i jedna, inače, meni je vrlo draga sredina, Sombor, Subotica. Ovdje imam uvijek lijepa iskustva. Puno dragih ljudi znam odavde i što ste vi rekli, normalno uz roditelje nešto komercijalni nastup, ali ne prije par mjeseci, nego prije čak 2 godine u Vijećnici, predivan koncert u organizaciji Arsenovog stoljetnog prijatelja Lengela Gabora. Nema ničega, nema škole, nema klubova, nema festivala, kako da kažem. Ja istina sviram po Hrvatskoj jer radim od komercijalnih nastupa, bavim se i klasikom, od Baha do hrvatskih autora tipa Dora Pejačević, ali ono što nažalost tako nije neka ugoda, najmanje sviram ovo gdje bi volio da se predstavim, ali jednostavno stanje je na stranu ekonomija, mislim posljedica svega što se tu dešava zadnjih 12-20 godina, sad je eskalacija, dakle, najgorega, koje se definitivno i uvijek prvo će se odražiti na umjetnosti, gdje je džez normalno, čiji je džez dio. S druge strane, često nastupam vani, pa uzmimo recimo i nastup u Subotici, tako da čovjek shvati putem tih nastupa da živimo u jednoj sredini koja nije mjerodavna i koja je nažalost samo demotivirajuća. Tako da čovjek treba da izbriše taj film i lijepo je što sviramo svi vani jer kad god se maknem iz granica zemlje gdje živim, ja vidim da i nešto značim i da kao no name relativno uvijek imamo publike. Dakle, lijepo je imati mogućnost svirati vani jer onda čovjek izađe iz svih bedaka, ili tako što bi reklo. Dakle, jedne situacije gdje je džez sveden na nešto što je onako muzički gnjavi ljude, pa ljudi na to ne dolaze, pa nema ni para. Ali eto, to nažalost moram priznati da mi se čini da jedino na našim tu prostorima gdje živimo ta priča drži vodu, ali eto, ponavljam se opet, nažalost ne drži oni izvan granica i zato bi ovaj koncert u Subotici zbilja podvukao kao jedno vrlo, vrlo ugodno iznenađenje ovakvog prijema i ovakve energije u dvorani, gdje onda je normalno i muzičarima puno lakše svirati jer tako to inače ide, publika, muzičari.
odem u New York, tamo snimam često, mislim oni drže toga, znaš ono, mainstream, to je njihov posao, ja to cijenim i volim, normalno, i postoje puno muzičara koji su otvoreni za druge suradnje. U svakom slučaju, pošto sam i Evropljanin, majka mi je Njemica, okrenuo sam evropskoj kulturi i zbilja, osim ritmičkog koncepta, sve vadim harmonijski iz klasične glazbe, dakle, tu nema velikih tajni, kao i svi drugi, Bartok, Debussy, Ravel, simo tamo. To je ono što je moje. Ja volim mainstream slušati doma, ali ne osjećam se lijepo kad ga sviram, jer ipak je to ono tvrda američka kultura i ono njihovo, znaš ono, to je jedno nasljeđe. Evropljanin sam i davno sam odustao da kopiram tu vrstu američke kulture i mislim da puno više mogu dati u tom bijelom ili europskom džezu, kako da ga već nazovemo. Ne bi dao velike izjave jer zbilja ne želim ispast osoba koja je jako kompetentna. Sigurno da mogu reći nešto sa 40 godina, a to je to, da su vremena zbilja teška. Ja uvijek cijenim nečiju odluku, ja sam jazz, mainstream, ono do 58. Barry Harris, sve je to super, to je isto jedna vrsta odluke u životu. Ali u današnjim teškim vremenima, bez otvorenosti koja u mom slučaju ipak i biznisom i poštovanjem, suradnji sa Džibom, sa Masimom, sa Zoranom Predinom, ipak je to osim uživancije jednako tako i posao. Zato da nekako stanje na planeti je tako da ako čovjek ne postane svjetska zvijezda ili evropska sa time šta radi, sve drugo težak je onda život. Zato eto, kažem, ne bi solio pamet niti izmišljao toplu vodu, ali eto, ja sam muzičar koji definitivno se ne živi samo od jazz glazbe, ali mogu reći da sam muzičar, eto, ako nas ima koji se u ovo vrijeme kako je, ne žalim da nemam posla. S obzirom da imam i kćer od 5 godina, supruga, neki kredit, eto, mislim, u takvu poziciju dovela me otvorenost prema glazbi. Eto, koja je u mene, što sam rekao i malo prije, usađena od malih nogu. Dugo očekivani nastup Ronija Wallacea u potpunosti je opravdao epitet najsjajnijeg i pored činjenice da je bubnjar njegovog kvarteta bio odsutan usled carinsko-birokratskih problema. Zamenio ga je naš Subotičanin i mladi profesor Subotičkog džez odseka Goran Evetović, koji se uklopio sa tako vrstim muzičarima kao što je grupa Ronija Wallacea, jednog od učenika čuvenog Milesa Davisa, koji je i sam bio svedok evolucije američkog džeza. You made us
this town an honor by showing and have a terrific jam with all the bad circumstances behind us. Can you tell me what are your first impressions about this small town festival? Did it come as a surprise to you? Yes, it did. It was amazing. It's amazing that these people really love this music, and I hope this keeps on. For as long as life is, because jazz needs this. You brought us something special today. Not only one of the trumpets by Miles Davis, but so many influenced by the great artists that you worked with. Can you tell us today where are you in the jazz by European and American mixture? How are they combined? You play with a couple of European musicians. I think we're all brothers. It's a brotherhood. The jazz is a brotherhood. Yes. We have a lot of young people today. Could you tell us what will be the best direction for them, because you're so experienced? To stay serious and don't take no shortcuts. Don't play something just because it's popular. You take the whole history of the music, no shortcuts. Jazz is music created by African Americans that came to America. But it's a gift, like all music, to the whole world. So the whole world contributes to it. Yes, yeah. And contribute and help with the expansion of it. Biti prisutan u punoj sali scene Jadran, vidjeti disciplinovanu i skoncentrisanu publiku koja upija svaku notu koju Sabine stvaraju džez umetnici, čineći time pravu muzičku magiju. I to sve u toku radne nedelje, možda je i bilo iznenađenje, kako i za muzičare, tako i za organizatore festivala, koji ne kriju zadovoljstvo odličnom posjetom i odazivom publike na jedan tako specifičan žanr muzike kakav je džez. Svaki uloženi atom snage, prosto je neverovatno da džezik ima stvarno takvu publiku i što kaže čovjek, za program smo radili jako puno i znamo da će biti takav, ali za publiku stvarno ne odreći. Večeras će od 20 časova također na sceni Jadran nastupiti kvartet Aleksandra Duina, a potom i sastav iz Mađarske Finucci Brothers, čime će 4. subotički džez festival Jazzik biti i zvanično zatvoren.